أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari remasi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minas samaa'i ma'an. Wa anzalna pura kita turungi minas samaa'i pole rilangi ma'an waibosi. Biqadarin nasabak sukena. Suka pura dapat tentui Allah Subhanahu wa taala. Fa askannahu fil ard. Nainappa iye uwaye ki parad iritanai. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Neki ajak pada muallupai makada majapu makuasi fong Allah Subhanahu wa taala pataddengi iye tu uwaye. Nek gaga makuasa paturungi ia tu waibosie sangadinna fong Allah Subhanahu wa taala. Kadi fong Allah taala wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha. Fong Allah taala mi paturungi ia tu waibosie. Maka dari fong Allah Subhanahu wa taala wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Dek gaga sewa-sewa sangadinna maka da iro yamananna assalanna pole manang ngiri sesena wang Allah Subhanahu wa ta'ala wa nunazziluhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Nasa wang Allah Subhanahu wa ta'ala na de ipaturungi sangadinna nasabak suke puramat tentui ritujunna yewe ayat-ayat ibaca ngaki malaki aguru makada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan de gaga kurang de to gaga lebih maka de wai bosena paturunge fong Allah Subhanahu wa taala ia ro de gaga makada naliwangi sukena yare gade na rapi wisukena neki asininna puramana na patentu wang Allah Subhanahu wa taala. Asaba idi rupa tuwe tenne idi makkelori wi iya rubosi. Makada rekko di puelo iturungi na rekko de puelo ipajai. Neki ya wang Allah taala mi makuasa. De gaga elo ulena idi rupa tawe sangadinna elo ulena mana mi fong Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwata illa billah. Na iya tu rupa tawe de nulle makkelori wi wettunna de to nulle makkelori wi makada egana yare gana ceddekna de to nulle makkelori wi bosie makada pekkoge ettana na cinampena yewe elok namana fong Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan hujan ini natiwi kipai meng pada cengi wi apa sewat tak lori fong Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idi rupa tawe deki na wadi teperi maka de yewe elunge paturbosi dek na wadi. Tidak boleh. Memang maka Allah Ta'ala na pancaji wiro elunge saba. Na pakedo iro elunge gangkan na madepu
punga gangkana maloto di talangi nek ketania elunge mapat tentu makada turungi we bosi. Kan tetapi semuanya tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muwarir masayfun Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tapade cengiwi apa sewata, tapade cengiwi tu hidata, maka dade tuga gammatoro isininna yewe alange sengadinna fong Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita alami sekarang ini ritujunna busie. Maka kemudian selain tauhid, tapade cengiwi nawanawata, perbaiki sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba apan cajengan na Allah taala tanyami idi rupa tauwe. Jangan kemudian selalu menyangka maka da ieu bosia idi mi rupa tauwe melo na de cengi. Allah Subhanahu wa taala engka apan cajengan na riasenge olok kolo hewan. Engka tanah-tanah, tumbuh-tumbuhan, ada kemudian tanah yang tandus retak, ada kemudian mungkin lasa penyakit yang ingin dihilangkan, dialirkan melalui air ini. Ataukah Allah ingin menyadarkan orang-orang tentang adanya hujan yang mungkin terkadang membawa banjir. Nekia perlu taisen. Maka dan rekomelo kinawanawi si bawa madecing. Ternyata yang mananna yaro semuanya rupa tawe matona decengi. Kita mungkin tidak menyadari bahwa mungkin panen tahun ini atau tahun depan atau berapa tahun kemudian itu kemudian menjadi panen yang berhasil. Selesai maka 2 tahun atau 1 tahun yang lalu Allah cukupkan air untuk tanah yang kita tempati menanam melalui banjir. Bahwa penyakit yang kemudian selama ini diderita itu kemudian tiba-tiba hilang. Sebab magai Allah menghilangkannya melalui air yang mengalirkan penyakit tersebut. Ada orang-orang yang selama ini tulitak kalupai. Selalu kemudian dia menganggap bahwa usahanya sukses berhasil. Bahwa dunia yang dia kumpulkan selama ini sepertinya 7 turunan. Dia syapu nareko lominan rewi. Tapi ternyata dalam siwenimi bosi, 1 malam hujan lalu kemudian menghanyutkan dan menghabiskan semuanya. Allah ingin menyadarkan orang-orang, maka da aga ia tumu pada pungenge yang kamu kumpulkan dengan susah payah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dega gangkeuna. Yewe na puiloi fang Allah taala kaki simata pegoi parentana sapa kidale ne kede to tak lupa. Kita tidak lupa kepada pencipta kita. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muwarir masayfun Allah Subhanahu wa taala. Maka da naurengi pacoba fang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus bersabar. Kadai fang Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, mesti pada nakenna ko tu pacoba bisyai'in saisa minal khauf, nasaba amitawur rasa takut, wal ju' alupureng, wa naqsim minal amwal ya naritu makura waramparatta, wal anfus amatengeng, was samarat makoto panaritu gagal panen yarga berkurang hasil panen atau buah-buahan. Nikina subhanahu wa ta'ala wa basyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ia naritu nareko nakennawi pacoba pada makadai inna lillah.
maka da idi je apun dengan nama anak kifang Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilaihi raji'un de gaga onrong ali sulisunget tak sangadinna to pada lisu risesena fang Allah subhanahu wa ta'ala ajak mo ta benci wi iya tu pacobai na sabak wadi jaji iya tu asalama keta engkai na taruh fang Allah subhanahu wa ta'ala ritujunna aga na benci rupa tawi. Jangan benci terhadap sesuatu yang Allah ujikan kepada kita. Sebab boleh jadi yang kita benci ini disitulah keselamatan. Khairum munru asalama keta. Kadai fang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Waddi jaji pada mucece engkau mucece ritujunna sewa-sewai. Ni kia iaro made cengin lorialim. Boleh jadi kita membenci sesuatu tetapi sesuatu itu ternyata baik untuk kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa mawarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala penting ya peletu ke ritujunna yewe musim hujan ini. Nasabak narampi hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam engka tahu na pasabari bosi matape ilur pang Allah taala engka tahu na pasabari bosi kafir ina sakar ngi pang Allah subhanahu wa taala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ye riset di wenni na turu bosi we. Dan itu terjadi di Hudaybiyah. Lalu kemudian purana masem pajasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na makkadan na lori sahabatna. Maka dari fang Allah subhanahu wa ta'ala berarti hadis qudsi. Maka dari fang Allah subhanahu wa ta'ala asbaha. Maka dari yewe suwe engka saisa ataku mu'minum bi wa kafirum bi. Engka tona matappe engka tona kafire. Dan nigi tau puade makada mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Maka dia we bosie pole ripat birena fang Allah taala makoto paneritu ripam masena yana tu to matape lorialeku nekena nigi to puada wi makada mutirna binau ikadha wa kadha yewe bosie turun na pasabari omporenna bintange bitwinge bintang posisinya di sini dan di situ yana tu tahu kafir iluri wang Allah subhanahu wa ta'ala na subhanahu wa ta'ala kafir kika wa mu'minun bil kawkabi na lebirangi mataperi bintangnya makkoye na pasapasengan Nabi sallallahu alaihi wasallam betuana terutama idi kita yang di Indonesia ini secara umum di mana kemudian musim hujan sering relena si taunge kita sering mendapati hujan ini. Jangan sampai kemudian tiap-tiap hujan tungke kemudian hujan ini turun lalu kemudian kita ya sakar ngifong Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak tapu ada makada magi nasi bosi menah. Na sebaya bosi tenia alena makiluri alena. Neki ngifong Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak tu makada iya bosi akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Nasaba iyo napa guruangin Nabi sallallahu alaihi wasallam narekot turung ibu situ pada melodoa makada Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah puang nomwari ibu si TV DC TV baraka makke guna lori sininna rupa tawe makoto panaritu apan cajinganna ni kia nareko malad ibu si yaitu siro napa guruangin Nabi sallallahu alaihi wasallam to makada Allahumma hawalaina la alaina puang genek ni
tapa turun ni iwe, tapa lele ni iwe bosiel lori onrol lainnya. Jangan kemudian turunkan lagi hujan di atas kami. Turunkan di tempat-tempat yang membutuhkan, di lembah-lembah, di gunung, di pohon-pohon dan sebagainya. Makuyron apa guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya na TV kita pada mapalisu. Lori fong Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi gaga kejadian rilipuk na yewe elino. Hujan yang kita lihat turun ini maka dan kasih teti. Ada satu tetes turun dari sengi fong Allah ta'ala, tidak ada. Engkasi teti turun yang kemudian dari sengi fong Allah ta'ala, di mana turunnya, berapa kadarnya, bagaimana turunnya, semuanya engkari lepat disengen fong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada loni main atau pada cengiwi ate kata, pada cengiwi tu hideta, pada cengiwi apa sewa tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba anu temaka atemaga maka debosi neki bosi weddingi mancaji ya rupa tawe kafir ilor fong Allah ta'ala. Waditto nasabari pada matappo ilor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.